Sashi sinpat kublaya pi baro ki badangai pej ia katup kubor jong umau por. Habang ini ia ceprang ber ki kubor, to mentang ini pej ia ki mat ki bakongsan jong ki kubor kumni. Bajur ki nuklo pla berkam sniu hayodu, penap ka hima melim da ki kor CCTV. Ka sorkar kan ong penkarya ia ki basa hatemator syamo prem, ong ubak perstun. Kirai jong kakan hul menteri hakalai potrik nailar arajar arpoar. Hamau prem, penbena usembut menteri rangba ban ai marsan hajar tingka syaki sawajar teli ki longying. Wat ai latshu ikibar jela ban syong dukan hayodu. Kikasi, kide ban shimtino haladehi, kentu UCEM ka KHADC. Da kijinga ki bateng berngam ka RBYF, lada ka sarkar kam sengap, ia kasur ki pajba, haka jing penbejput, jong kawat ka baar. Ino kam upresdan berfinance secretary ka PDF Southwest Kasils District. Rai ban kershan yoba sounder strong kaji. Ka jingbun palat kinongklok pla hayodu, kelapan long ika hima melim, ban pak pendai no daki kor CCTV, habaro ki basa badan, haka tiga yo kabahek du, haka rilum kasi berjantia, nalor ka jing pendai daki kor pensawa. Ya kita ki CCTV baru iki kor pensawa, nang ta ka jingbu monorim, bante ya kayo dilang, lawan ban pli da UCEM ka KHADC, ba titas W Khan, rengkat ka jingdan lang ka EM Jokatanat Market, Kongres Meri Kharpuri, nalor kiwe ki EM bad MDC bagan thup UCEM ka hima melim bad ki menteri. Haka ni kasngi UCEM bad ki EM kila pliru ya ka jakal enyam brashna penbha haka te ka jaka. EM lo lipat dalam monorail. Nah, kemudian ada beberapa kan ya kejadian ke sound system CCTV beberapa dulu bakal pakai nah kemudian kejadian yang ketika bilang terus buat lain entah hasil yang memperoleh bagi yang Allah yang ang niya po yodo bad pendap ingin ikam ki bakongsan iba nakaliang jong kahima rengkat ka singa trelang bad ka district council ilala ya kaban pendurlong ya kini ikam ibede hang niya yodo tangkung ka jing penggema sa sisin bahadin ba ngila simti dari ke STIP komiti ke Batumai. Nak mau ke kam ke beningkong ke bengilale. Akapur ba tamdon ke tu ke lockdown. Ngila sanction san polak nak yang joge isi ban prepare lagi ban sna ban pembahan. Ya ki putpa ki badon haboro saudon jong deni gayo. Ban hadirin kata gila ya don ke meeting but ki police department nakaliang jongi ke council nakaliang jong ke office jong acting scheme ada jingi dei ha balami hakila patai kubor ya ka jingjele jong ki kam steel hane po yodo but hamtam ya ka jing syatu but ya kata kanam ke baga yodo kalayo kabangila om kayo kulok pla. Hadin mengalai yang kini kekubur. Nak kalian kejungan ngalalum yang kejingalan kebakerki. Lengkap bagi yang kejungi. Bak ke police department umno bale yang kini kejing smiu kepada hang ko yudu yang kejing ur kejung nam kejung pi kinong songyo lani kinong wanyo gila persyam nak kalian jong ke council pada tentu yang acting scheme jong ke hima melim pada iban pendai no yang gini di CCTV nak kalian ke council nilai ke approval but ngasukkan mana kalian jong scheme ulah pendap ya ke bangilai keren but gilai keren ru tak kecil terhilang pada council bagian pengklaim yang ke security hang ni apoyo. Kalau kapadu yang ke police department maka di barbu syu iki brio kijoki ki bomdai ban riam yang uniform kijoki.
Regun ki civil dress. Nang panla pante la kaum ya gini kicing sniu ki badan apo yodo. Kahimang kabangin dan benta kuni kabangin play yang lu mau nongin habis kabangin yung bilang. Oh ini dia semua kicing prepare bahaya kicing kicing menteri bersama makanya kicing shisha. Kaba kanina sini kan pasti kan saja kemau. Namat pun bangi ngitip pakai dulu. Di kolong kagwe kayo kagapna agadi kecumi. Kalau kau agadi kecumi. Bat kayo jadi kayo bertentang. Bat berbakat mungkin mereka. Dia kecingnya lendi jangan pun kayo na chance market. Or kalau itu bat kayo mah beri bat kecingnya kabaki kimam. Bermaksudkan pada kata-kata beliau jengkam sisa, bat ipain bat menteri berapa, mau berkedalam kecil berapa kali, kabaki long sisa kita ki badan kecil kecil, bat nakapor sekapor, kijulong kibakloi, banwan banyak mircimut, bat kadang kamu kakam kabaki hap kende, habai deh bat himaru, ngahap kan ay. Keberam, berhapan air kecil bro. Yang kita kat nama kilom sisa kita keluar dan seni dan snow. Kim juga ada yang district council. Tapi kalau kita pergi ke Buksa Wabha, aki porkes men keberam, mamji kat sisa bakal lo akan itu dulu. Kalau ya dari mana ibu kue, kepala sengkia, kamar bangi kita pakai kubur. Asakan tho kayo do kajong ni kalong kayo kaba bulan sepang kita di batu mau patil di ngangit lima ini ki CCTV nila dan detect dan nila banang dese dan penduna ya kita kibara keluar pla dese kibale kita mengibamman bahkan yarap shipun ya luki crimes kiba desi kiba jahayo kinundun show but kini kisi CCTV ru nakarpan ba muni banaw ba desi bitak makiladam ina kisi CCTV nakarpan ya piba rohan unjo tingba kanina la pakai kubor kiba rung makali kayo kiba waniyo kinong shoyo basnobha ba muni ban penjuan ya kini kisi CCTV nama naga jingdan jo kisi CCTV kan penduna ya crimes hangi apa yodo berkangkang penduna kita kino kelokla berlese tembak CCTV nila pendidik kita jumlin pengangen tadi ke CCTV kan ai jingaram kaba kau laban ke yodo di kowe Ka Sarkar Jela yang bau sembut Menteri Rangba ke Jela, ubah Presiden Tansong, hakani ka sengi baar ulapan bana, baka Sarkar kalarai, bakan ompen karya asyu ekibreu, kibasa at hemator siya mauba. Lakman kadauhang ni baki na alam sinong jaka mauba, rengkat UMLA ka Shillong West, ubah Mohendro Rapsang, dangsian kilalit bani kendu, ubah Presiden Tansong, ubadairu ucaman ka High Level Committee, bakum unom ikmat, rengkat kina alam sinong, kiyang persya ajur, ia kate ka jingtemu jaka Sarkar. The whole of Mauprem area, because they seeing one decision taken by the government that we are planning to shift that sweeper or friends from sweeper lane at Yomolo to the Mauprem TB hospital where we call it. I remember delegation came and met me. The Rangba Snong, the traditional head, came and met me, and I assured them, this one, we have taken note of it. We will not just bulldoze, or we will not just go against the wishes of the people. So let me inform you now that we have taken a decision that relocation should not take place this side. Itu diperolok, dibuat dan politik isu kasyong hati. Jadi I assure you, relocation of our friends from Yomolo will not be shifted to this side. The Skobha
communicate ya kene ke decision ka bangi na kalian ka government mission but pin sayo isu hakine kisni ki banwan ya ka lentia ka bangi na ka sarkar ngin le tang ma ka way ka bang kwa ban ong ya relocation has to take place ki pait ba ante hiyo bolong klasito ki babli ki perlok jongi Kibla syakri ya kejela jongi palat yang san hosnet. Kakam sdeu kategori ban jika slum. Tengi kwa ban shift yaki. Kidei kidok kisna. Kibaya donon ka ban ngi kamekala. Ngimla ban klet ya kejela bah jongi. Tambang ngi hapru. Ya ban pej ya kejingbit kejingbiang lang. Jong ki pajba. Kejela megla bat kumjuru na kemta jong kitu ki paitba lane ki para kitmen ni jongi ki bala trei ban syakri ban ni hangne ha kejela megla te kita ki ginten ge bang kwa ban pensai ban persutu akmat jongpi the two agendas were discussed, but they were deferred. Because some more discussion has to be taken place. But one agenda that was taken up was regarding the approval of the cabinet for the construction of a medical skill Hunar Hub in West Garo Hills district. This is a project that was initiated in 2020, and the idea was to have a medical skill for paramedical staff, a large-scale skill center would be set up in West Garo Hills district. And the reason West Garo Hills was selected was because the Minority Affairs, which is funding this particular Hunar Hub, only West Garo Hills was the eligible district to get funds under Minority Affairs that time. From 2022, of course, that has changed, and now all districts can get funds for Minority Affairs. So for this particular project, which was initiated in 2020, we had proposed 282 crores for this, but after certain adjustments and certain changes that were made in the proposal, the Government of India, Minority Affairs, has sanctioned 151 crores for this, 151.95, and out of this, 90-10 is the ratio. So 10% will be borne by the Government of Meghalaya, and rest 130 plus 35 crores will be given by Government of India. The project will come up in West Garo Hills district in Babadam area, which falls under North Tura constituency, and this will have a space for almost 2,500 students and different hostel facilities. It will have a pharmaceutical college, a nursing college, paramedical college, and one skill development center. And there will be large number of hostels for all the students who are studying. And this will in one way become one of the larger skill centers for medical skill in the entire Northeast. The funds for this also, the initial installment has been released, and this has been given. The work for this will be done through a PSU, which is EPI, Engineering Project India Limited, which is a public sector undertaking. And this undertaking also was, this PSU also was selected after a bidding process, and other PSUs were also, had also submitted their bids. And out of the 3 bids, the L1 was EPI, which is Engineering Projects Limited, and they have been asked to execute the work. So that is the decision that was taken today by the cabinet. Sembut Menteri Rangba kejela uba Presiden Tensong. Hakas ngibaar ulapan bena baka sarkar kan ai jingarap da kasong pisa kebasan hajar tingka ya kisau hajar tili kilong ying. Kibaduna kayo kakot da kebasdang shua na Shillong West Constituency Mauprem. Ia kaneu uba Presiden badairu National Vice President ke NPP. Ulapan bena ka jingalang penskem ya ka kanhun trikam jo ke NPP Shillong West hapo ka jingalam uba Rishan Rapsang kum u Presiden. Ubadairu hakaju kapor uhenmen jong UMLA bamenta ka Shillong West uba Mohendro Rapsang. Lok bayi begidon hak negara Canmit ban priskem ya kan ke parti ke jongi kabanga ngadon ban om kolong nakaliang jong u national president
Chief Minister Jongi umla banyo don lang menta kenai ka bangapa ban ong yapi ka National People's Party nadu u national president hadu u state president district but hadu ku pi ka block ngidia trai lang kumsi para kumsi yeng si sen na ka bentang kajing bit kajing biang jong kita. One more important announcement I would like to share with all of you tonight. Since last year, I think you must be aware, government has taken initiative to launch Focus One. We call it Focus One. And this Focus One, when we took initiative, when we launched it, we were targeting those SHG, self-help group, women self-help group, where we used to give them 5,000 rupees per member. If they are 10 members, each SHG, they are getting the working capital, I should say, 50,000 rupees. And now we are in the stage where each and every SHGs throughout the state in getting all these working capitals to all of them. And recently, this year, we again taken an initiative, the second phase of Focus, which is known as Focus Plus. Focus Plus. We already launched in Karo Hills, and some parts of this site also we launched. So for your benefit, I would like to tell you, please understand, through this block, through this committee, if you want to meet me or you want to meet CM, please make sure to meet us. We can explain to you more details how to avail again this financial assistance. At this time, we wanted to give it individually. 5,000 rupees again to each individual household, weaker section. And we wanted to complete this mission as early as possible. From this constituency, I would like to tell you, please submit the names of 4,000 households. 4,000 households at the rate of 5,000 each household through the committee. And I would request, as I said, to all the affairs bearers, you can come and meet me, and you can also come and meet the Honorable Chief Minister at any time convenient to both of us. Because this again, NPP-led government. Now we wanted to focus that the government is partnering with the weaker section of people in the state of Meghalaya. And we wanted also to make sure that their economical condition is improved through this initiative taken in the name of Focus Plus. I think now you got the point, you understand, right? Have you noted down, especially from the women or maybe the active member of the bloc? And I'm sure if you can avail 4,000 households, it should be a blessing. And you will see also a change that is going to happen here in
your constituency. Keren lu kami, kumukuli do jom ke district council. Kumukili keren lu mana bagani kade kayo kertang, kapriang ja, baladan lu bakeren ya kalian aikam aijam. Bila iya kini kisi ya kejingkut, jom kisama kijungi, kibam yo kam yo jam. Nasno, bah kadi kayo do. Kumbalai keren kade galat bro ban aikam aijam mi kisama kijungi. Kibalanang kibalasta. Bakin seng mi kikam lajong. Kung mangitip hakani kayo midon kung mapalaksan hajat tuli kibasa. Oke nga kami lo singkain. Kano tali na gini kibasa. Balasyong nagiwepat kijay penril. Naslo bagaladay kapur. Bagi try dugan. Kibalong kitry mulok kitry zaga. Kidai ban shimti no hi halade. Yakini kidukan bagi bedai ban penyan. Baladakin mo ban penyan. Kidai ban IT no siya kahima. Kanang pakan yo pakahima. Kan ailat no ikikun samla kijunu. Kibam dan kam dan jam. Bakin yo ban sengkam sanjam. Nang pakinumlong kita kisama kibalai lan lani kibam dan kam dan jam. Masuk ini ketika balak kamle, kamdan singe, bila pansnai kidul ki ain kejumpi, akahima kejumpi, nama kejik dulu kejungi, abang ipan bah ya ketika yo, ipelut dan kiklur, nakaliang ke council bani Arab yapi kayo do, yapi ka office lima belim, hamtam kejik alat kejungi do, pansnai ketika yo dilang. Kumba pinabu ika memorandum. Bana kalian ke council. Kumba ngijudan baru-baru. Asenda akampi. Ban ai ke singaram. Ban shna. Yaki yo. Lani ban penhe kani kayo. Naslo bakadai ban pentik kenaro. Bagi try belum ki try saka. Kidai ban yolan. Ban syong. Hapok kani kayo. Nalai iya ke jing korbet. Nalai iya ke jing uot. Kajing nam, jogi nong song yo, agapur bawan katslam. Malai, kagilan patay kubur. Bagi brio, kinong song yo hami. Iba pansan peramba ikikun giti kijoki. Iba penang bersta ikun giti kijoki. Tang lembang kani kayo. Naso kani kayo. Kade banang kiyo syafrang. Kamdem day bandai kajing tim nya kajai bandai. Andai kade bandai kajing kerhu na kabenta kajai bandai. Ki he no yalam jong ka RBWF hakas ngi baar kilahyar syaka shnong molas nai hariboy nakabenta banikan dulut ikino yalam shnong jong ka thany blok 2 haswa baka sarkar kan sedang ya kajing penbejput ya kawat ka baar nakabenta ban pentikana ya upur usam bat ban lum jing tip nakino yalam shnong ka thany syapang ka jinglong jingman hakte ka thany baki paiba kimdei ban mat jing e berkamtam baka sarkar kamdei ban bakla kan kajing penbejput ka bamenta nakalian ka seng hapo kajing yalam uba bipul thankiu ubri presiden rengkat berkidekhat akajing lang kino yalam kesenjuk kirang ba shnong right nong tung nadu ba bis atun ubari presiden ba aloysius bina ubari secretary bat kiwe kile thir ba datai sani kumba kaseng kakwa banlum jing tip ya upur usam bat ki shnong hakatika thany habakran shakilap thai kubor hadin ka jingalang ba kino yalam shnong uba bipul thankhiu ulong ba kum kaseng kadap da jing sungkuman bakate ka jingalang hakte kasngi kalong ba seiso hagabakum kino alam kaseng kilayo ban mir jingmut ban yatai sani badda kawi kasur kaseng kan karshan be jik jing dawa jung kirang ba shnong jong katika thain baki shnong kasi kibadan kumba khat phra tali ki shnong kan thubru sautali ki weipat ki shnong kasi kiban salai ban ai jing tho biang shau menteri rangba kide ban syakan thub haka jala meghalaya om syaka jala asam kaliang jungi kariboi federation ya play kerpang ya ki rangba ki riu temen ki balawan ban ya selok ban syong ban ngi ka digi jelang ka balak penbej ka ribui federation mendagas ngi hang ni po mo last night ni simkian kaliang kaseng hadin bangi yugi ya ka jing karai jung ka sarkar megalaya ka asam
bahkan sedang no ia ke phase 2 ia ke jing penpet put penpet sam haga beri bat ke dispute area ki ba don ha jelahi jungi berakawai te haga ni phase 2 ku mengitip ba ka sarkar kan sedang ban ia keran ru ia ke block 1 block 2 tengi ka Riboid Federation ka banaduk mensua ni cu ia jan ya selok ya keran ru bat kini ki samla nongkit kam la ni ki nongelam tu kasan Kalbi Student Association bat kumju ki pajba jong kate ka than kalong hakabidi bat kini ka block 2 ngisim try ya ka jilong try ya ka block 2 ba ka dehi ka penta jong ka Meghalaya bat kamtam jong ka jingpe jikmi jong ka administrative unit ka Riboid district de haba ka layak ya ka phase 1 kadon kendiat hangno ka jing yosngau jungi ba kadon kata ka jinglet jok minister ba ha ka jinglet minister ngi pun ba na kaliang jok kinong asam hasulok ki perta ba ka de jong ka asam klem da don ki perlok ki ba paraje bedru jungi na kasi la surai ba de ka asam nong ka bondar ini ba ha po jong ka ra ni tu pembagi tim ka di penpau ki sukman ha kini ki samla chung ka ri hoi yuk di son ki lawan pani tentu ini kumpul secara snok akan ikut ni yo pani kira pani time ai akan ikam suang baka kini ki up yang kita kini sim lo ni ka berta ka ba ba ki ku sa ki lawan pani tentu ini ka sukuk rong ba snok yo pani sukuk sungguh pani kira time ha lo chung ka pang dan lagi yang sungai kubu presiden juga susu rombos long sampai ke border ini ngam kuat hiban dekran sibun nomornya ada bania sim bentalang nak mentah bania hilang nak mentah upu sam ibadai sungka chat berdua pasti tentang kanika arad ng kung mahapa po kan Riboid district. Nangal si Subang bro di kanika suku kentin apa ngidang sudah pada wan bani kendu bah kita cik star bodon kami juga celame kali bani layok bani keren pan ai suat Islam di bang ada ban sini bagi kat satu lebih serong dibangi di lampu bangi dari pan penting untuk ya kasih kok kan ka ba ka wa ban bu ko ka semua ban air sini ada yang baga ka cuba ba tu ko ka boleh ini seorang yang ai ba bayi kisnong kasih baru tiba udah kisnong kasih ban ha bersiko ka celam ini dengan support bantu kini kecil depan kini kepot ba nakaliang cungka sarkar Meghalaya CM badan buram bagi di minister di badan hapok ke sarkar kini kepot hadir bakilada ban thung ia kini ke regional committee nang bang katun kesimpulan cungku CM hatu kepot kalau ba kin khot ini di no sisasno dan kalian ketika kasus cukup bersenang minggu yang jadi kecintaan, mahadin bakas sorka kalau ada bantung ya kenika regional committee pin semua ban kenal lem ini ban pentip lem ini nang ba ngin suhu ya kenika pang suara fungsi ya kenika sucam ban penbet ya kenika kristu kabamut ba ngitip ngio kecintit bakum balacia haka ni kaya cimpan baik ke berangkong nak bantah kenika kini pulih kecaka balai bakadon ka cimplumar namar bana kalian sorkar kam sim la pentit ikinok sisar slong kiramba slong ipan ba tip kata kepor ke bukit penbai dan kalian sumi tu kuat ni angdo ba suwa ba pin le ikan kam ba kam tam kali kepor tip suwa yang ni ka sucuk roba slong nang berkira buat senang barok bintik patni nang bandai bukan nak bertai seperti ini ke nak cepat bah hindai banwan ban penlong ya ketika sini ya ban jurip dia put usang menmi aku apa nak usai kamu dai banlong menmi jadi banlong intersni kita usai kita sit ban tak ba magi kini bisa senang barok bintik
dah kebiasaan lang. Lada piwan petum, lada piwan penghakabari yang kebetul, kemudian tolong menjong kemudian. Nak kalian cuy kinong sinsar senong jumlah penting terkait kebanci. Kami biang ke kampung Tenram, kami biang cuy ki, gim kuah apa kebakum kita kan cia. Kuah apa ni nak kalian cuy kuah apa? Sisi balap penting kan kuah kan dah sisi penting, but ni no yang putusah mobil masalah ada celah mereka aja. Koi kamtam di senong di badan pokok sejenis. Rakyat tu kebetulan pokok sebenarnya bosan ini belah tip blok tu bagi senang kasih kita apa yang itu apa kan yang kita baik jenong tang sisi kan no. Kato ngilapoi siya kabakut jong katup kubor kublay sibun.